Dumela mama. Beke e fitileng ka labo bedi. Ngwana o reile mokgweetsi a re a mo ise ko restauranteng ya ko Spur a re ke dumetse. Nna nkopile ke ne ke ganne a ba go aketsa mokgweetsi a re a mo ise ko teng. Driver e mo dumele e tshepa go bua nnete mo isa ko Spur. Ha fitla gae o fitlhile lata. Re ne re mo emetse gore re ye appointmenteng. Re fitlhile lata ko appointmenteng ha ra kgona go dira se ne re batla go se dira. Jaanong go tloga beke e fitileng ka laboraro ntse re tsamaya ka maoto go mo ya sekolong. Sekolo sa bone ha se letlelle bana gore ba tle sekolong ba le bosi. O tshwantse motsadi a tlise ngwana, motsadi a saene ngwana out. So ntse ke tsoga ka phakela gore ka 6:30 nna le ene re tsamaye ka maoto gore a kgone go ithuta go somarela ditshono tsa gagwe tsa di fiwang gore a se ka tsamaya ka maoto. Gompieno o tsogile ka ura ya bo 6. O fitlhetse ke tsogile setse ke bereka. E rile ka ura ya bo 6, 6:30 a ba eme mo kgorong a kokota a re tsamaye re ye sekolong. Ka mogona a kokota ka teng, he couldn't wait to walk to school. E ka re wa enjoy. Go a makatsa ga ke tlhaloganya. Yeah, e ka re wa enjoy. Ga ngongoroege, ga complain, ga lele. Yeah. Ke ne ke re ke mo panisha ke o siame fela. Ebile le nna ke bona pharologanyo mo mmeleng wa ka. It's good for both of us. Sharp. Oh yes, maabane o tlile ka teko ya science le teko ya dipalo. O pasitse dipalo ka 80%, o pasitse science ka 70%. Ka re 83 le 79%. Science ne mo palela. Metse gale o simolotse ka 50 a ya ko 70 ya nong o fitlhile ko 80. So go na le pharologanyo ya thuto ya gagwe. Mare ka Sontaga ke mo reile ke re a o santse a re ha batla go bereka ha gola o batla go dula mo gae sa dirise bo ha le mogolo. A re ha batla go bereka. So ha ke itse gore go tla batla gore go diragaleng gore a eletse go bereka. Ke tsone tseo di gang.